natao ato amin'ny commune fa tsy andesigna anaovana tetiky hagnanaovana ankety angalana vola fa hary hoe tegna isorako be satria ity fagnabeaza karazana fagnabeaza fanolorana lalana andesigny ampivoatra ity commune satria atsika mpiasa ato amin'ny commune no maso sahany voavoaka manodidina ity Losibe raha mitsongilana atsika dobo Losibe raha miasa tsara atsika amin'ny fahamarinana mandroso ity Losibe ny fandrosoana mitandrina ka noho zay na ino ataotsika na nino raha ataotsika eto Madagasikara be niezaka atao filoham-pirenena be nihezaka mbola hatao amin'izay marina zay olo mitondra marina zay efa misy niezaka zay hoe handroso ny firenena raha tsy mipetraka ny fahamarinana tsisy andra ty firenena ty mandroso ka zay le hoe anti-corruption iarovana ny kolikoly tany tsisy kolikoly tsy maintsy mandroso fa na dia zay azo tsisy tanàna tsisy kolikoly fa kanefa izy ty moa mitsika misy kolikoly fa kanefa fa loso mandilatra ny fiarovana izy ty tsy ho vita tsy ho avy zato isan-jato zegny na ino ndraiky fa kanefa kosa hiezaka atsika ka tsisy mahatanteraka ny fialany zay kolikoly zay raha tsy amin'ny fahavoloasantsika miaraka no mahatanteraka zay kolikoly zay ka zegny le tonga da ny tany zany le matotale teo tomonitsika sa taona aloha magnaraka tomona tsara la izy atsika azozovo manimamba tsisy fagnafikafy zay baka le magarahara ka aminakay tiako loatra misy raha zay aminakay olo matahotra ny favian'ny bianco satria le saigny zay matetiky mareny bianco dia agnaty aty zao le fisaigna fo io ny bianco tsy fahetsiky karaha ataoko tsy matahotra bianco vita général satria raha olo magnandeha vonana marina anao tsy zaro fataonanao zany io tsy maintsy mampandroso fony agnaty saigna bianco atsika zao na avety ndia nolo lala baka atsika mahalala ino tokony ataotsika ity eto za dia mivolagna amin'ny Andriamantotalia araoto manana nombre io le tanisay teo ato agnatin'ny commune ty olo vaovao zaho olo vafidy dia veo za nanaova medigada nateoma olo vaovao jiaby telekoma maravoravo zay vaovao jiaby ya maravoravo ekipe vaovao kay ke atsika maro agnatin'ny tiatra olo matotale tsy mifankahazo tsy atao fitaovagna izy ty aleo ambara mba tsy mifankahazo magnotany itivitsy tsy natao balandetifirana nandeha agnenjehana fampandrosoana ny tadiavina raha jiaby regny anjaratsika mahita namanao misy tsy mety zavatra ataony aitsy misy zay fanabeazana ty ka zay hoe iraha ty moa misy question teo hoe cellule agnatin'ny commune fosay vel mio miatra ziska fiainanao raha mahalananao zay raha ataotsika mifameno zo ziska fiainananao tsany am'izay toerana jiaby io mifameno zay mifampanso na famezivezegna io hitanao le olo magnararoatra le fahefananana tsy voatery anaty commune ty mifey manerana ny fiainana ty raha olo mitsaga mahisana mipetraka famariana hitanao tsara ziska fiainanao natokatragnonao io raha zatra mpagnano lasa savatanao ziska fiainanao mitokatragnonao io tsaraikaraiky tsy mandeha mahitsy zegny io na tiatsika na karakory io na karakory zay nambarakory hiovako ty fiainana ty oa mahasaza mahatoky za zay navioko za nizaka zakaiko za nasaky nilatsika za de
ovako satria hitondram-pamarinana na saintelo za tata amindra matotare ino mafelako zay tsy mitivitry na iza ny tena fa manavarazavitra efa nisy fahaelana vani zay le ohatra raky teo fa nisy fahaelana vani tsy hailana vani tamin'ny taonasa zay ohatra zay tsy raha magnano fa comparaison zay baka mahatsara le raha ataotsika to karaha zany le défi mila miasika anao ambonimbony zay teo zay antona ventana miova mahatsapa anao fa mianao tamin'ny taonasa 1,200,000 le kilo tsy hailana vani tamin'ity tokony ambony zany le recette nefa ndraiky tamin'ity na dia inasina moitié azy 65 à 70,000 60,000 ariary niova isaka ny andro zay arakaraka nefa sakely mpividy ny farana 70,000 ariary farana zay nagnapody vola misy 75,000 ariary par kilo kanjony iny zava-misy tamin'ny taona lasa izy lafo be vidy araky satria misy pourcentage ho an'ny commune arakaraka ny volan'ity le quantité ny tonnage mitovitovy karaha zany mitovy kanefa volan'ity 14 millions d'ariary volan'ity tato amin'ny commune avako aby atsika olo miara-miasa ny conseiller ny mpiasa jiaby ato za kody fotsy aby volako ay baka atsika miezaka mahatsara azy tsy mitivitry ny taloatsany tsika mila fiovagna le changement zay tena foty am'izao fotoana nitsangana fitondrana vita Gilbert 46 millions d'ariary 2020 nefa mbola misy sinazonazo tsy magnino fa bele azoko za matoky am'tao moa fa hitako nde ny fanatsarana zay misafra tsy mety tamin'ity 2021 misy matoky za fa mety agny 60 ty kanefa le toera tsy mitombo firy fa matoky koa za ratsiratsy le production izy ro tompony mpamboly dikany zany tsy maintsy hanatsara bebe koa ro am'tao moa mety deo fanity azy ka aminaka havako aby tiako ny manambaraky zay za mitsanga eto be tanàna zay natokisa voaka etontsbe ilaky de ilaky ny fisiany biako satria zegny natonga reo lavy hagnabe antany misy olo kely tsy isanganany fanjakana satria fehitry ny ataontsika izy fanjakana avy ndi andaminy fa karefa ny fehitry ny atao latsy ndi hanamity tsy agny tiako ny favelobiako nanazava amitsika jiaby anjaratsika tonga saina raha olo mahitsy anao tsisy tamitato olo mataotro ratsy raha manana toetra mpanoso tsy maintsy mijoro amin'ny mahitsy zegny ny fikasana ary zegny ny tadiavo satria hampandroso tanàna no tanjo ka tsisy raha tokony anahina fitorabatsaka dandenena vola gauche à droite atsika tompony no miaramila atsika atsika ny fampizaha hoe aza raha tsizy anao raha karaha ataon'olo miasa ny société raiky anao namena responsabilité anao chef mizao ataonao zay na zao société mitombotrao satria ona galanao karaha maninanao zegny ny hoe olo mpiasa raiky miasa amin'olo nalainy matao azy nalainy iara-miasa aminazy ary matao nalainy misy fifampitokisana hampanoso ny société ka zay koa natao arakaresaka nangala za premier adjoint mangala za deuxième adjoint mangala za délégué maire atokisako hampiovany zavatra tsabentsinika de atsika tanjo mitambotra miaraka am'izay nahateo fa meno de lasa tambatra raiky atsika mitovy fijery atsika mitovy fisainana atsika samiara hanaovatena sobety
mavandytsy nazy zay le tiako itsanganako eto azavozavaina amitsika zany hoe tsy verimay ry avatsika niala-pakany tamin'avitra na maro atsika manana fahendrena, maro atsika manana finavo, maro atsika manana fitiavana ity misy be ty kanefa lefa nanatsika nanangatsika zay nampiany nanatsika navo vahintsika dia sosy kontanoa na matoky fa feno tsara zay ny fanazavana zay atoky teo matoky za fa handrozy ty misy be ty